Muli naman binantaan ni US President Donald Trump ang mga Houthi rebels sa Yemen at mga kaalyado nilang Iranian na kanila itong aatakihin. They have been hit harder than they've ever been hit, and they want us to stop so badly. And they've got to stop. They've got to say no mas. But I can only say that the attacks, it's attacks every day, every night. It's not just the one, you're talking about one. The attacks have been very successful, even beyond our wildest expectations. We've hit them very hard, very successfully, and we're going to do it for a long time. We're going to keep it going for a long time. Sinabi nito na magsasagawa ang US ng matinding airstrikes hanggang matigil ang ginagawa ng mga pag-atake sa mga barko. Hindi anya sila hihinto hanggang mawala na ang banta sa freedom of navigation. Titigil lamang sila kapag mahinto na ang pag-atake ng mga Houthi sa mga barko ng Estados Unidos. Noong nakaraan ay nagpadala ang Estados Unidos ng liham. Nauna nang nagbanta rin sa Houthis rebels na ituloy nila ang pag-atake sa Israel at shipping lane sa Red Sea hanggang itigil ng mga sundalo ng Israel ang pag-atake sa Gaza. نفذت القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان التي ينطلق منها العدوان على بلدنا. واستمرت المواجهة والاشتباك لعدة ساعات فيما تستمر القوات المسلحة حتى ساعة إعلان هذا البيان في التصدي الفاعل للعدوان والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات ضمن منطقة العمليات، وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرارا في إسناده ودعمه. وفي وقت سابق استهدف سلاح الجو المسير أهدافا عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. Kasunod nito ay tinanggihan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang naturang alok ng US na sumailalim sa negosasyon para sa isang ceasefire at denuclearization deal. Hindi naman nagpatinag ang Iran kung saan anumang pag-atake ng US ay kanilang tatapatan. مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم آقا معظم رهبری تاکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه. ما از مذاکره نه تنها پرهیز نمی‌کنیم بلکه اون بدعهدی هاست که برای ما مشکل ایجاد کرده تا کنون باید ثابت بکنن که میتونن اعتماد رو در رابطه با تصمیمات ایجاد بکنن که امیدوارم اینم